Izgleda se. Ja, bo zdaj nazaj prišla. Ful, kaj si- Si že, okej. Ja, si Sure. se. Ej, Okej, kaj tu ste imaš še- delal z mojo glavo? Va? Tako nisem imel glih veliko lajfa, no. Bom tako povedal, čakaj, bom jaz. Zaprti smo jutri, pridite. Jep. Ni več bombonov mularija. Čak, da se jaz do konca pohilam, pa bom še en prestate vzel. Jaz imam defibrillator. Ja, dobra izbira. Tega! Prid jutri pa bombone. Škaj je bilo najbolje, bač? Kaj ne, ko smo s Pokocem špilali, Pokoc, by the way, naj friend, pač, slušalc. No, ne, se nam je tankov v safe house spavil. Fuck. Nima več bombonov! Hočeš malo katane, ja? Ja, Stari. aha. Ugan, kdo je bil Freddy? Pojma nimam. Tank. Ni me treba čopat, no. Še zakaj mi je ta mapa bolj všeč kot Karuna? Zaradi tega, ker tukaj vem, kaj moram. Čakaj, dej, pohili me kavč. No, thank you. Kjer frizman tam odel. Jaz imam pile. To bi bil... Ole, tukaj imaš skero. Sem jaz imel tak katana. A pridete dol? Ja. Tukaj je sekera pa puška. Evo čak, jaz jim bom to vrgel friz. Če bom dal. Se tukaj ni A ja, nič. ne, tukaj je, če kdo umre, potem pridem. O, tukaj je pilbomb. Čakaj, kam se še gre? To moraš... Semle. Oh, Sorry. O, ne. Shotgun. Ne, tole. Skaj lih mene zmeri? O, moga, ne. Zaskoč. Jaz ga bom s tem čopom. Pomanj, da moraš še en čop. Še par čopov. Thank you. O, jaz sem vrtu. Dal nas Defibrillator? ne rabiš defibrillatorja, ker se sam down. Pizda, hotel sem ga uporabiti. In to, če umrem. Lahko pa me kdo pohile, če se mu da. Ne se bom jaz. Fuck it. Fuck. Dobro, sem pohilan. Ti se še pohili. Nimam nič. A ja, defibrillator imaš. No, če boš umrl, te bom pozdravil. Evo, vse me, Eliš. O, tle je lej težko. A ja, ne, tle se spomnim, takrat, ko sem igral Versus. O, shit, ko je grozno. Nagraženka in tako. Okej. Tale je imela prometno nesrečo. Pazi za tabo. Dobre, nimaš več. Sem ga jaz pobil. A veš, kjer je moj najljubše orožje? Shotgunka. Cool. Una avtomatična. Lega jumper. Jumper, a ni jockey. A to je nekaj... A ja. Sem hata. O, kva sva ga. Okej. Let's Sam go. moramo meni se zdi dejt. Katana je tle. Jaz bom tole vzel, zaradi tega, ker... Ne, jaz hočem to katana, kaj je lepša. Evo, prid. Ja, prihajam. Tukaj je en crowbar. Pa greva lahko ena v ena naslednjo, pač ko bo
ko bo delala dvojko, let's play, greva lahko versus 1 v 1. Oh, Sam itak boš ti zmagal. Jaz sem starter, tako. oh, fuck. Prihajam. Fuck. Jaz zdaj piše, da so oni mene pretehtali. Jaz nič ne vidim, jaz sem... Isto jaz. O, prihajam te rešiti. Jaz sem jih zdaj vsaj 10 naenkrat. Najmanj. Vsi smo oranžni. Pa imaš ti katano pa? Shotgun, pa to stvar. Od boomerja bruhanje. A veš kaj je funny, ko se ta tekočina premika tako, kakor jaz hodim. Ok, kam gremo zdaj? O, tukaj, ko smo mi, veš, da smo mi enkrat špilali, nekaj je 1 v 1. Smo mi špilali, ko je bilo, pa so bili 4 tanki. Tako neko... Zakaj lahko nosiš ga? Kaj? Zakaj lahko to nosiš? No, dej, ti bom jaz pokazal. Ne, da ne bi slučajno. To znam jaz uporabljati, lahko potem končarja vprašate. Nice. Čak, ti bom, nehajte šicati, lej to. Lej to zdajle. Oh, fuck. A nisi vedel tega? Ja. Čak, pet sem. Kdo je pa first aid vzel? Jaz ne. To najljubše orožje na svetu. Come here, zombi. Boomer! O, no, kako sem pa to zdaj? Ha, pa sem ga. O, shit, sem pa pozabil kamerco prižgati. Sej tak gnila, ampak ko sem. Pejte dol. Jo. A veš, čemu pa najmanj zaupam v Left 4 Dead? Avtom. A veš zakaj? Oj. A veš, če skočiš na enega ali pa če ga ustreliš, on ga kapiska. Ja. Ja, pol... Se veš, kaj se zgodi? O, no scope. A ti si mislil drugače med facecam? Kaj? Ti si drugače mislil med facecam? Kaj to? Učak. A? Kaj? Kjer gan je to? A si ti hotel med facecam? A ja, facecam, sem to razumel, face gun. Ja, sem hotel med, ja. Sam sem itak manj gnil ga. Ko se pozabil, nimam programa da ti posname. Na tistem Windows Live-u mi pa nekaj ne dela. A pridete gor? Ne vem, naj si ti ta facecam čim prej. Reloading. Katana power. We can get up here. Katana power. A veš kaj je to? Danger zone. Od smoša. The smosh. Pazi, eno je bil za tabo. O, kva sem te zdaj potektal. Danger zone. O, 3 naenkrat sem ti kar pojedel. Veš kaj jaz vedno naredim, ko mi recimo, moja najljubša orožja. Vi, ki gledate YouTube, to je skin od Weapona, to je najboljši skin ever. To je najboljši skin, to si morate dati. Mogoče bom toliko prijazen, pa vam ga bom najdel za vas. O, tukaj vzemite. Laser je. Vam bom dal link od tega. No pa se greste lahko samo v workshop, pa najdete sami. Če se vam pa ne da, bom pa jaz. Nekaj moramo destrojiti. O, tukaj le bo tank. Ti so snajper prišel. Kaj? Snajper prišel. Pa kaj boš snajper, če imaš tanka zdolaj? Je, to res.
Danger zone, daj 5 gremo. Jej, 60 FPS-a, super. Upam, da to... A pridete, da sprožim tank ali ne? Tako ste katano na čopa. Uh-oh. No, daj, a si tlaj, dobro, si bo to ne rabe. O, kjer glas, to je ta zvuk. Ok, pripravite se. Jaz bežim. Shit, ej. Ej, se pročujem za tele lege sam. Oh my god. Oh my god, zakaj to klega? Okay. Ja? Ej, Kaj? poglej to, ta store. Oh shit. Ja. Save for last. Ja. A veš, kako bi se drugače ta igrica mogla imenovati? Left of Dead. Ne, se ne. Sploh ne štekam tega. Danger zone. Skaj gremo spet sam? A ne, se tla še nismo bili. A veš, kaj mi je dim beden pri snajpi? Da ne moraš... Čak, o čem sem že govoril, pozabil sem vmes. Zakaj mi ni snajperca dobra? Zaradi tega, ker nameraš s tem krogcem, ker dol pritisneš. In to je potem v moji miški tako ful težko. Pa te jaz imam Coca-Cola, jaz bom od zadnje. Pa si lahko... Ja vem, lahko si naštimaš. Samo se, meni se ne da. Aha, imam Coca-Cola. Dej, dej cola. Let's go. Ups, vrgel sem jo. GG. Zakaj? Imam jo. Spakite mi, a mi lahko kdo, prosim, pomaga. A doj, no, jaz ne morem sam, doj, jaz rabim enega. Pet z mano, pet za mano. Kje si sploh? Sram tebe, sem tukaj, da mi boš pomagal, da boš te zombije poklal, ko mi bojo sledili. A ja, se res, zdaj bomo Coca-Cola, pa nam bo odprl. Imaš kolo? Oh shit. Ok, kaj bo zdaj? A boš odprl vrat ali ne? Moramo iti tukaj od spodaj. Po mojem. Sem tukaj smo bili, kaj smo prišli? Daj pej tu mu kožu pomagati. Čakaj, moram jaz. Ne boš, lej. Ja, in potem tebe ustrelim. No, daj gremo. Kam zdaj? Jaz tega ne vem. Čakaj, daj mene, da Ja? Co sem? Pizda. A si? Zakaj? Evo. Back from the dead. Daj gremo. Jaz se rabim metke. Jaz tudi, se so od spodaj. Vem. Jaz grem zdaj še malo laka, si ne mi 40 provat.
5. Ne, se ne bom. Noga vzamem pa laser si tam gore, evo. Kdo je pa katano dropil? Kizon first aid. Jaz. Zakaj? Sam mal. Takoj bom prišel nazaj. Back. Ok, back, gremo. Okay. Where do we gonna go? Nobody. Oh, Oh, shit. ok, zombi so povedali, kam gremo. Oh no, you didn't just shoot me. Ok, gremo. A nismo tle bili? Tle smo že bili. Ja. To hoče malo to variti. A bi malo tal? Nope. Lej za ston. Če je tukaj je... A, sam se gre. A ne. Jaz sem jih hotel. Sih me. Jaz sem ni tako. Jaz imam čist malo healtha. Je pa ne še uporabljam. Dobro. A te pohilam, ali imaš dost? Ne, te bom pal, ko bo hudo. Super, kdaj ga ubijaš? In zdaj se bodo vsi vame zapodili. Kje si ti? Spadi. Kam moramo zdaj iti? Povanda naprej, zaradi tega, ker prihajajo zombiji. Reloading. Čak, zakaj smo zdaj mi unimo prinesli tisto Coca-Cola? Pojma nimam. Ajla. Ok, tle se ne da. Pa kaj boš s tem? Ne ti ga We're heading ustreliti, the right way to prosim. the mall. Bom jaz. Aha. Daj gremo naprej. Ja, itak. Daj poglej, daj povedz, slučajno veš, koliko časa je že. Ker bova mogla skrt, no, lahko tudi dava več. Ne, bova pač dala v 2 epizodi. Ja, sem res. Medkit. Reloading. Jaz bom itak mogel še tisto, dobro, jaz sem... Healing. Jaz si bom mogel itak še do konca narediti, veš. No, fuck. Now. Ne, da Bom ni, pa ne. zavrgu. Okej, Super. 2 je ubil. Oh, To se ti je pa res slučajno. Ponavadi jih... Ne, What in the hell just shot me? ne, jaz se ne startam. Uživim. Molotov! Molotov coming! In nisem je zadev. Ej, že vem, bom naredil tako, da bo šla v ogenj. Čakaj, čakaj. Okay. la. Oh. Help! Vič me bo glih kar. Zakaj sem jaz tako počasen? Zaradi tega, ker imaš malo life, ampak mene bo bil. Ja. To, bil sem. Dobro. Oh. Thanks. Safe house. Ne zapret, ne zapret. We should have stayed at home. Ne zapret, prosim, da se jaz Nothing to see. pohila mene No help 4-krat. get here. Watch out for a second. I have to heal. Oh yeah. Ok, čak še tole vzamem, pa še tiste pa še moram. Ko je 100% life-a.
Quase stał. Zbyt trafik.
Извън шатанко. Добре, запри врата.